Nā e te iwi kei te piki te kaha o te kāwanatanga ki te manaaki i ngā kaipupuri whenua Māori. Koe rā te whakatau a te mana arotake whai muri mai i tā rātou pūrongo i whakarewaina ai e rātou i te rānei. Nō reira, anei te pūrongo a Heta Gardner. He taonga te whenua Māori, a te āhua nei kei te kite te kāwanatanga i tōna wāriu, me te whakahirehiratanga o te manaaki i ngā kaimau. There's been good progress, albeit slow. E toru tau ki muri i puta te ripuata o te mana arotake, e wero ana i te kāwanatanga, me te whakahau me kaha ake tō rātou tautoko i te hunga, e mau ana i ngā whenua Māori. I te rānei i puta te ripuata whaiwhai, a ko te whakatau ia kei te ahu te kāwanatanga ki te aratika. One of our recommendations from 2011 was better targeting of financial assistance to those who wanted to build. There have been improvements in the kāinga whenua loans, and around Pūtea Māori. A e hara ko tērā noa te āhuatanga i whakatika hia. There's more cooperation and collaboration going on between Māori, Māori trusts, housing trusts, government agencies and local authorities. Aha koa i whakanui te ripuata nei i ngā mahi o te kāwanatanga, e hara i te mea kua ora katoa i ngā mate nei. One of our recommendations was a single point of contact in each region. We'd certainly like agencies who are responsible for helping people to build on Māori land to continue to work towards that recommendation. The process is still fraught, it's still a bit disconnected, still complex. Kei te manakotia hei ngā toru tau kei mua i te aroaro, ka maha tonu ngā whakaniko-nikotanga o te ture ki te tautoko i tēnei hunga. Heta Gardner, Te Karere.